سلااو و رێز بەری هەر تشتی ئەس دەخوازم سپاسیا ئەنستیتووە چار ji bo vê derfeta goda me bikim ji divê qonaxa girîng de gelek mijar hene girêdayê Rojavayê Kurdistanê ku em dikarin ser biaxivin. 2024 bûyereke girîng çêbû ew jî ketina rejîma Beşar el-Esed rejîma Beas li Sûriyê. Ev bûyer nebûyereke êsan ez bawer dikim yek ji girîngtirîn bûyerên 10 salên dawî bû yanî û 10 salê belkî pêş me jî ji ber gelek sedaman e ji ber girêdana rejîma Sûrî bi bûyerên mestir û girîngtir li seranserî rojhilata navîn 6 sal ji hukumdariya desalatdariya Partiya Beas û 54 sal ji wan di destê malbata Esed bû. Hafız el-Esed çû Beşar el-Esed. Yani piştî tiştê ku hat xuyakirin û tiştê ku Kurd ev bêtirî 5 salî behsa wê dikin ku ev rejîm yek ji direndetirîn rejîmên rojhilata navîn û cîhanê bi tevahî ye. Ji ber wilo bêguman ketina vê rejîmê, roxandina vê rejîmê bûyereke girîng e ne tenê bi ketina xwe lê bi karvedana wê û karîgeriya vê ketinê li ser ranserî rojhilata navîn û sedî sed bêguman li ser pirsgirêka Kurd li Rojava. Niha pirsgirêka Kurd li Rojava kete qonaxeke nû de. Ji destpêka şerê Sûriye ji 2011 û piştî wê 12 heta 2024 dema ku di van salan de rêveberiya xweser hate damezrandin hêzên Kurd heger YPG biyan piştî wê hesede bûn desthilatdarê Rojava û hinek deverên din yên erebnişîn wekû Reqqa û Dêrizor tiştekî girîng bû ku di mêjûya Kurdên Rojava de tiştekî wisa çêne bû ku cara yekê ye ji dema damezrandina dewleta modern li Sûriyê nêzîkî 100 salî Kurd nebibûn xwedî desalatdar ew cara yekê bû sedî sed lê ew tiştek bû û tişta ku piştî heştê meha 12 2024 dest pê kir tiştekî din e bêguman. Tiştekî din e ew e ji ber ku Sûriye wekû ku em naz dikin Sûriye di qonaxa bê de wê Sûriyeke cuda be. Niha gelek pirs heye û gelek rewşenbîr û siyasetmedar û xelkên Rojava bi giştî û Kurd bi giştî Kurdên her çar parçeya Kurdistanê behsa wê yekê dikin ka ev desthilatdarên nû ji bo Kurdan wê çi bikin hebûna rejîmeke nû li Sûriyê ku rêxistineke İslamî wek Heyet Tehrîr Şam serkêşiya wê dike ji bo Kurdan tê çi wateyê û gelek pirsên rewa pirsên ku bi rastî hêjaye ku rayedarên Kurd karbidestên Kurd û rewşenbîrên Kurd pirsa wê yekê bidin ji ber ku xembarî hene fikar hene û tirsekê heye di cihê xwe de ye divê di qonaxa bê de bersiva wan were dayîn bikêmanî ji aliyê Kurdan ve. Nerîna bil vê yekê ew e ku sedî sed heta ku rewşeke nû li Sûriyê çê bibe û peyda bibe divê rejîma Beas rejîma Beşar el-Esed ku ev 13 sale bi awayekî dîrêkt kuştinê dike lê di hala ev 54 sale rejîma Beas bi serkêşiya malbata Esed û 6 sal ji dema ku ev partî hat serdesalatê li Sûriyê binpêkirina mafên Kurdan dikin mafên serekî mafên seretayî yên Kurdan ku nekarî bi zimanê xwe biaxivî nekarî bû rejeyeke mezin bêtirî 300,000 Kurd ji nasnameya Sûrî hatibûn bêparkirin yanî ne ku bê nasname bûn nasname ji wan hat stendin. Mesela Kurda li Sûriyê di çarçeweyeke ewlekarî û asayîşê de sînordar kiribû. Ji ber wilo girîng e ji bo çareserkirina pirsa Kurd. Girîng e ku Esed êdî nema di wêneyê de bi nema di wê yeksaneyê de bi. Ev xaleke girîng e. Niha kî Şamê desthilatdar e, kî serdest e, kî neserdest e, ev pirsgirêkek din e, ev mijareke ji bo rojek din e ku Kurdan û stendinê war bikin. Heta re de wekû li Başûrê Kurdistanê û Iraqê pêk hat. Dema ku Kurd li wê dekê bûn xwedî desalat qonaxa piştî Seddam bû. Pirsgirêkên wan li gel hikûmeta Piranî Şîa jî hebûn, gelek aloziyên wan hebûn, ev 20 sal bêtirî 20 salî gelek pirsgirêkên din derketine holê lê girîng bû ku ji bo Kurd li cihekî bibin xwedî desalatdar yani bibin desalatdar û xwedî desalat û maf divê ev rejîmên totalîter li herêmê nemînin. Yani heta ku Şam bi wê hêzê
سوریە کۆنتترۆل دکرد پرسپکتیڤ ینی پرۆسپکتا مافێن کوردان یان ئەگەرا بەدەستخستنە مافێ کوردان تشتێکی کاتی بوو تشتێکی کۆمەدەزانی بوو وێ دەمکی بوو حتا ئاستا هەری بلندیا شەڕی نافخۆیی لە سووریێدا 2014 و 15 دەماک و شەڕ لە هەرێمن کوردان کێمتر بوون شەڕ بێتر لەسەر جهێن داعش بوو ینی هەنگ بێژن کۆبانش ناف دەرخینن بگشتی هەرێما کوردی لە ڕۆژاوا حتا عێریشێ تورکی ئێنڤێ داویە ئارام بوو ڕێژیما سووریە نیکاری بوو نێزیک بووە ژبەر چ ژبەر گۆ دوێ قۆناغێدا ڕێژیما سووریە لاواز و ئەڤایژی تشتێکێک کۆبڕاستی ینی هەر کەس دەزانە هەر چ خۆیسی کۆ حکوومەتە ناوەندی لە ئەنقەرێ و لە شام و لە تەهران و لە بەغدێ لاواز بە ئەو قاسی هێزێن کوردان بەهێزتر دەبن تەفگەرا سیاسیە کورد بەهێزتر دەبە ئەڤا ڕاستیەکە لێ di Sûriye'de niha rewşeke cuda çêbûye ku ev hukmraniya nû ku hatiye sedî sed em nizanin kavê çi bin heta niha aslan qonaxa veguhê jî dest pê nekiriye yanî va ev bûye bêtirî mehekê ku rejîma Esed ket hat roxandin heta niha em bêjin şiklê dewleta nû yan şêweyê ku wê dewleta nû danûstandinê bi doseyên cuda cuda de bike di nav de jî doseya Kurd ne zelale ام تشتي ام دزانن اوا كو هيئه تحرير الشام ريخستنك حطانا ها سر ليستا تروريه امريكا وشن ولاتين دنا ام دزانن كو الشامي ولهنك دفرين دنيا سرانسري سوريه هول ددن كو فيانا خويا سياسي وايديولوجيا اسلاميه تندري لهنك جهان نلها مدفران فرض بكن هول دان هن الشامي كو هنك تشتورن جوهرتن د امبيجن معالم سياسيه يفي ولاتي ده والبايتخت بتايبت افتش بيتر زلال دبن لي امجبير لكن كو اف قوناغ هين قوناغا فغوهيز هين قوناغا فغوهيز دس بينكريه حكومتها كو هاتيه دامزران اگر امبالا خو بدين الشامي قش اندامن هيئه تحرير الشام بنيان دفي اخفتني دازي حتى شبيتر بكار بين مجبو كورتياوي حتى شا او هبونا حكومتها خويكو 2015 وفرفا لإدلبي لباكور روجلات سوريا آفاكر بو بخور آني شامي او دبيجن قوناغا كدمكية لأمي البندي ويكي من كاوي دو قوناغا فاقوهيز دا براستي چورا كرن افجي من ببرسايك برسا مني دوام دفي آخافتني دا كو چما گرينگا كو كرد بنونراتيك هفبش بدنگكي هفبش بيك ريزي للشامي آماده بن نها قالك آخافتن السرفيكي دركتن قود آلية كردي هنا بيدا لآليكي وأنا كسا لآليكي درن شامي وجفينان بيكتينن برا افتشتايا نورمال يعني درن جفينان بكن لكن لنكارن وحركز دزانا وأبو محمد الجولاني بخوا أحمد الشرع نها نافيوي الشامي دزانا كو حطاكو بدانوستاندني بأوايكي راست وديريكت بكردان نكا وقلق آلوزيه وي لسوريا نتنت نافا سوريا ده لي بكوملغها ناف دولتيرا وي بردوام بكن جبرولو جكرداتي خوستن دفي قوناغا نازكو هستيار ده اوكو همو جداهيين خوا دينن آليكي وبيك دنگ وبيك شاند هرن شامي کسی نخواستی کو براستی دوی کرد دوی قوناغی ده پارتیم کردان کو اف 5 سال سال 1957 هاتن تین جدا کرن نها ببن یک پارتی و یک دنگ برو نه از دویشم دوی هلوستا کردی یک ریز به حتی هو الشامي قاوا کو برایدار نور باخفن قاوا کو بجواکا ناف نتویرجی باخفن بحثا یک جارا نوسي بكن جبرقو داويا داوي اگر ام بحثا 3 مليون يا بيتري 3 مليون كرد لروجافاي كردستاني دكن ام بحثا وان دكن مثلا بارتيكا سياسيه دا خوازي بارتيكا سياسيه كا والله ريفبريا خوسر براتيا قلات خوازه يان انا كسا فيدراليت خوازي يان نافنديا سياسي خوازه يا ريفبريا خوسر دفي بمينه يا نمينه افانا قشتشتن دوبون بري حشتي ما هاد وازات تشتكبو پشتی حشت ماه 12 راستیه که نغاتی هولی راستیه که کو دینامیکی لشامه لسر تفرض دکه لسر توکو کرد فرض دکه کو تب کودنگی هر شامه حتی کو تمافی خمسو گربکه جبرگو اوجی آلیه دنجی لشامه گاوا گو ببینن کرد بیگ دنگن زحمت جوان کو خودوری
پرزگرێکە سەرەکی لەسەر هەبوونا کووردا وەکو گوێ لەسەر ئاخۆخەیە دیرۆکی دەبێژن ینی ئەگەرم باڵە خۆ بدن ئاخافتن هەر عالی هەرێک بە ئاوایەکی ئەرێنی داخەبێ ئەمج کووردا دەست پێ بکەن کورد وەرە ئەنە کەسە بەحسا هەر تشتێک خۆش دکە و ئامادە دیالۆگێرە و بە جێنەرال مەزلوم عەبدیرە ئەم کۆبوون و ئەمێ کۆم ببن و ئەم ئامادەنە پەیەنەکە یا بپەیە دەرە کۆم ببن لە ئالیدن پەیەدە و ڕێڤەبەریا خۆسەر ئاخافتنێ خۆش دەبێژە قەسەد یان هەسەد بەردەکەوی و بەحساوان تشتان بە ئاوایەکی ئەرێنی دکە لێ حەتان هەمە تشتێکی کۆنکریت و بەرچاو نەدیدیە حتا ئالیە دنجیانین بێژن ئەحمەد الشەرع چەند ئاخافتنێن خۆدا بەحسا مافێ کوردان کرد و کۆ مافێ کوردان کورد بەشەکەن ji سووریە لێ بەشار لەسەدژی 2004 پشتی ئەو سەرهەلدانە قامشلۆژی بەحسا مافێ کوردان و برایەتیا کورد و عەرەبا دکرد لێمە دیت بەشار ئەسد دوان 20 ساڵاندا چ سەرێ کووردا کرد ji ber lo ev tiştana gişt nayên tuwateyê heta ku her alî hemû alî bi yek deng bi taybet di aliyên Kurdan de werin ser maseya danûstandirê ji ber ku qonaxa be çi mafê Kurdan misoger dike destûreke modern û nojen ku têde Sûriye wekû dewleteke medenî dewleteke sekûler bi dexuya kirin ji ber ku eger Kurd û hinek pêkhateyên din li Sûriye lê ji ber ku Kurd hejmara wan jiya her kesî bêtir e ji Elewiyan bêtirin ji Durziyan bêtirin ji miletê din bêtirin heger Kurd li hember wê îslama siyasiya ku nû hatiye holê heger nermrê be nenermrê be veya mijareke din e xweguhertina neguhertina mijareke din e lê halê hazir kesên ku berevanî û nûbedariya pêgeha yanî têgeha sekûlerizmê û helwesta liberalîzma agû li Sûriye û di Rojava û rojata navîn de tê naskirin Kurdin. Evaya rastiye divê Kurd xwedî li vê rastiye derkevin. Heta ku dikaribe bi yek li ser wê yekê bimînin li ser wê daxwazê tu her Şamê divê berî her tiştî mala Kurdî di mala xwe birêz bike û dûre di dest bi avakirina koalîsyonekê bike. Koalîsyonekê di nav gelek aliyan de niha li Swêda li başûrê Sûriye hinek axaftin li ser wê yekê tê kirin ku divê nimûneya Rojavayê Kurdistanê li Swêda jî were çespandin yan dubare kirin. Niha li Elewî li berava Sûriye latqiye û Tartûs û hinek deverên Hims ew jî banga tiştekî dikin. Divê Kurd êdî li wan aktoran biger li nav Sûriye di nav pêkhateyên Sûriye de ew ên ku bi rastî nirxên wan nêzîkî nirxên Kurdan e koalîsyoneke pêkhateyan damezrîne serkêşiya Kurdan ji ber ku ew jî çavekî mezin li Kurdan dinarin û hinek elementên din yên nav Erebê Sunne de ev ên ku tu carî qebûl nakin ku Sûriye bibe dewleteke oldar yan dewleteke bi hukmekî İslamî xwenêzîkî wan kesa bike ji ber ku ew kes ew niha hêviyet Kurda dibînin. Ez di van şan roja de min gelek kes dîtine gelek Erebên liberalî nerim û Durzî û Elewî û Mesîhî û aliyên din dibêjin eger hêviyek di Sûriye de hebe ji bo Sûriyeke sekûler wê ew hêvî li cem Kurdan be. Ji ber lo divê Kurd ser vê yekê bilîzin lê bi rastî jî ne klîşe ye ne slogan e dema her kes niha divê qonaxê dibêje divê Kurd bibin yek deng yek helwest yek rêz. Eger ev yek nebe wê sedî sed di qonaxa bêde. Bawer bikin yanî di nerîna me de ne tiştekî veşartî ye ev derfeta ku li Sûriye çêbûye belkî her sed salî carekê dubare nebe. Eger ev derfeta han di vê qonaxê de Kurd hinek destkeftên serekî êgo 5 sal bêtir daxwaza wê dikin yan ji destpêka dewamizrandina dewleta modern li Sûriye Kurd ji wê çaxê de behsa van mafan dikin. Eger niha neyên misogerkirin di vê qonaxê de belkî sed salê din jî derbas bibin bêyî ku Kurd bigihêjin mafê xwe di çarçeveya Sûriya nû de Sûriyeke federal ne navendî tiştên ku Kurd behsa wê dikin. Rastî ew e ku aliyên Kurdî ê serekî em bêjin PYD û Hesed û enekese lê bêtir PYD û enekese ji ber ku ew hêzên siyasî ne ne leşkerî ne daxwazê wan heta radeyekê wek hevin gava ku behsa federalîzmê dikin ya behsa nenavendiya siyasî dikin heta radeyekê wek hevin lê tiştê ku ne weke ev e ku ne bi hev re behsa van daxwaza dikin û ev yek lawazî ji bo helwesta Kurdî. Yani niha hinek tişt destê Kurda hene belkî ku destê aliyê din tin nebin. Belkî destê de Elewiya û Durziyan de tin nebin. Hêza siyasî yek piştgiriya siyasî ji welatên Rojavayî û ev jî mijara ku niha ez ê werim êdî werim behsa wê bikim. û her wiha sermiyanê serekî di vê qonaxê de hêza leşkerî ye. Yani anka gelek axaftin tê kirin eger Tirkiye be
شام بخوا يعني اگر شرع به حتی شب آلین دن بن وزارتا براوانیک و هاتیه دامزراندن گش بانگ ل حسد دکن کو چک خودینن و اندامین وی ببن بشک وزارتا براوانیا سوریه افایا شاشته که مزنه واز باور دکم حسد و برز مزون عبدی ویک باش دزانه کو دانینا چکان دوی قوناغی ده شاشتیه که دیروکی یا استراتیژیکه دوی تجاری دوی قوناغی ده به وان شرط و مرجان نیکرن جبرگو او رزیل کردان دگرن او حساب کردا دکن جبر راستیه که راستیا کو کرد خودی هیزن هیز دوی قوناغی ده هێزا لەشکریژ ئالیەکی و هێزا ناونەتەوەیژ ئالیەکی دنڤە یعنی ئەف جارا پێشی بەلکی دی دیرۆکە کورد و کوردستانێتە کۆ کۆلیسیۆنەکە وڵاتین جیهانیین هەری بەهێز ئەم بەحسا ئەمریکا دکن ئەم بەحسا فرانسا دکن ئەم بەحسا بریتانیا دکن ئەم بەحسا ئەلمانیا و گەلک وڵاتێن دن دکن کۆ ئەشکرە دەردکەون سەرۆکێن ڤان وڵاتان وەزیرێن دەروێن ڤان وڵاتان سەرۆک وەزیرێن ڤان وڵاتە دەردکەون لقاد و فورمێن ناونەتەوەی بەحسا کووردا دکن بناو کووردا بناو دکن يعني حتى دوختا شري دجي داعش دجي كرد واواكي ديريك ندغوتن كرديان هفال بندين مهن كرديان شريكي مهن كرد نها بشتي كتنا رجيم اسد جبرغو او بخوشي دزانن چقويسي جرينجا كو كرد هفال بندين وان بندي قون اغابيده واواكي ديريكت بحسا كردادكن وزير انترفال فيرل امريكا انتوني بلينكن چنجارا گوت هفالين مهن كرد برادرين مهن كرد فرنسي ولود بيجن بريطاني المان دوی اویک وکو سرمیانک وره بکار آنیم دوی سود جوی مومنتما کونها لدنیای لدردور وکو کوالیسیونا که ندیره که تجبو کرده هاتی دامزراندن کرد سوده جه ور بگرن نها هناك ولاتين عرب هنا بقومان تشتكوا لسوريا تشدبن جبر سدمن جيوسياسي وصديصة سدمن ايديولوجي ولاتيك وكو امارات كو حطانها بقرمي درباسي ناف دوسا سوريا نبوي بشتي كدنا رجيم اسد مصر هين قلق قماني وين جبر قريدانا فان اليان بهناك اليان اسلامي كو مصر وكو مطرسي سرخد بينا دفي كورد خوبكين فان اليان جبر كو نها بفي نفي اف وكو بيسكادن جيمغوت اف ولات اف دولة اف الي كردان وكو نموني یا وكو هيفيا هري داويد سوريا كليبرال داش خورا دبين جبرلو از دبيجم اف قوناغك هستياره قوناغك نازكه وقوناغك ديروكيه ميجويه دبي لسر ورا افاكرن افيك متين سر برسادن كو نها تيكرن قالوا حكومه تشان روجي بيدا وحكومتها كانوا وريفابريا كانوا لواشنطن ورا كوش كاسبي او جي يا كوماري بسركشيا دونالد ترامب وحكومتها ويانويا و او همبر كردان تشبكن بلكي قالك هس بطرسن جبركو ازمونا وان د 4 سالين جارا پیشی د ترامپ هبو بتایبت کاوا کو ترامپ بریارا وکشینا هیزن امریکی جهنک دورن روجاوا داود انجام ده ریدا ارتشا ترکیه کو درباسی دورن و کوسرکانی و الابيض انجليزي بيبه وهنك هرم نو لروجاوا كردستان داگیر بکن از دبیجم نها روشک نور روشلاتا نافین چی بویه يعني وكو نمونه بريشان روجات بريس كونفرنس كده دماكو ترامب برسين تي هيزن امريكي لسوريا به ليانا ترامب برسوا وي كندا جبرغو ترامب خو دزانكو نها راستيه كنو لروجلاتا نافين نتنه لسوريا لروجلاتا نافين تشيبويه ج هفته اكتوبر 2023 راستيه كنو هاتيه هولي راستيه كو حطاره ديكي نوك بري ما هزر دك نا ايران وتركيا وافولاتانا بريفت من راستيك كو ولاتك وكو اسرائيل جوهرتني لسر عرضي بيكتينا ج هفته اكتوبر 2023 وفرفه روشك نول رجعتنا فين شيبويا جبرلو تدي جلكس نهاد بيشن هابونا هيزن امريكي لسوريا لروجافاي كردستاني وروجلات سوريا گارانتیه جبو کو ترکیه ایریشی دورن کردان لروجاوای کردستان و ویا راسته يعني اگر لشکرك امریکی لسر عرده تاني عسكرك لسوريا هذا وآلك امريكي لسوريا هذا ام تظنن كون اردوغان ونها فالبندن اردوغان جوان ميليشيان اسلامي دكارن ايريشي كردا بكن نجي حكومتها نول الشامي يعني نهتشا ونكسا كيدن دكارن نزيكي في هريمه ببا جبر راستيا او كوهيزن امريكي خودي ده صلاتن خودي هجمونينا
و کەس نکارێت vê قۆناغê de ئەمریکا عاجز بکە حتا ئەو حکوومەتان و li Şamê dixwaze xwênezîkî Şamê xwênezîkî ئەمریکا bike ji ber gelek sedemaniyek jê ew dixwazin hemû sizayên aborî ku li ser rejîma Sûriye û li ser Sûriye hatibûn danîn werin rakirin. ئەمریکا هەتەشە ji lîsta terorê derxîne û bêtir rawabûnê bide wê yekê û peywendiyên xwe yên dîplomatîk bi Şamê re vejîne û asayî bike. Ji ber lo ew ne li cihekî ye ku karibe havalbendên Amerîka li Sûriyê tê xejêr metirsiyê de û ew dizanin ku ew yek bi awayekî nênî lê vekere. Ji ber lo ez dibînim Amerîkî di qonaxa bê de helbet evaya pêşbînî ye em nizanin piştî roja 21 mehê wê çi çê bibe piştî hatina Trump tenê pêşbînî ye ev şiroveyên min. Lê dîtna min ji wê meselê ew e ku wê İsraîl bi dirêzayekê de wê İsraîl fişarê li Amerîka bike Amerîka rêveberiya Trump ku hêzên xwe li Sûriyê bihêle ji ber ku İsraîl bi xwe dizane û di demên dawî de ev jî tiştekî balkêj e ku bi rastî hêjayek li ser raweste İsraîl bi awayekî berçav behsa Kurda dike ku ticarî Kurdên Rojava bi taybet ku ticarî di çarçoveya nêrîna wê yan nêzîka heya İsraîl ji Sûriyê behs nekiriye dema ku Cid'on Sa'ar وزیر dervêya İsraîlê derdikevû û behsa parastina Kurdan li Bakurê Sûriyê dike dema ku dibêje Tirkiye terorê li dijî Kurdan bikartîne evaya nîşane ku İsraîl di qonaxa bê de li Sûriyê dê roleke ji rola heyî mestir bilîze. Yani niha ez dikarim bêjim li Sûriyê du akterên serekî yên herêmî wê roleke girîng di qonaxa bê de li Sûriyê bilîzin. Li başûr İsraîl û li bakur Tirkiye ev jî rastiyeke. Hebûna hêzên Emerîkî wê balansê durust dike. Ne tenê di navbera Kurd û Tirkan de lê di navbera İsraîlî û Tirkan de herek ji bo berjewendiya xwe ji ber got tirsa İsraîlê jî ew e ku İran ji Sûriye û ji piraniya Rojhilata Navîn piştî têkşikandina Hemas li Gaza, piştî têkşikandina Hezbollah li Libnanê û piştî roxandina rejîma Sûriye ku di nerîna min de rola İsraîlê jî ya erênî hebû tê de ji ber lawazbûna hevalbendên Sûriye seranserê Rojhilata Navîn bi awayekî nedîrekt İsraîl piştgiriya yani rê xweş kir ji bo ketina rejîma Sûriye. Ji ber lo ez dibêjim hebûna Amerîkî di qonaxa bê de wê rola aramî û seqamgiriyê bilîze ku nehêle Tirk rewşeke nû li herême rewşeke de facto li herêmê bînin holê tê de Kurd dervê yeksayîneyê bin û Tirkiye bi awayekî dîrekt danûstandinê bi İsraîl û aliyên din yer herêmî bike. Lê ez her wiha lê zêde dikim û dibêjim ku hinek aliyên Ereb jî hene bi taybet Erebistana Siûdî ji ber ku sedî sed Ereb naxwazin Ereb tergav dibêjin em ê Sûriye vegerên hembêza Erebî û destpêkirina alîkariya yani Siûdiye niha mezintirîn alîkariya mirovahî dişîne Sûriye wê roleke girîng bilîze bi nerîna min û Qetar jî wiha lê Qetar nêzîkî Tirkiye ye. Lê a rastî ew e ku Erebistana Siûdî û Îmarat û heta Misr jî wê rê nedin wê nexwazin bikêmanî ku Tirkiye roleke mestir di Sûriye de bilîzin û Sûriye ji derdora wê ya Erebî yan jîngeha wê ya Erebî cuda bike dûr bixîne. Ji ber lo wê girîng be di qonaxa bê de Kurdên Rojava bi nûneretiyên xwe yên cuda cuda karibin xwe bigihînin van welatan hemû welatên ku rola wan di Sûriyê de hebe ji bo ku misoger bikin eger hat û tiştekî nû li Sûriyê çê bibe di qonaxa veguhêz de û qonaxa piştî veguhêz de piştî ku hilbijartin û destûreke nû hate holê û hilbijartin hatin darxistin Kurd akterekî serekî bin di wê yeksaneyê de. Tirk bixwazin nexwazin. Ji ber ku dawiya dawî Tirk dikarin heta radeyekê bi behaneya PKK û qesede şerê Kurdan bikin lê ew nayê wê wateyê ku heta dawî dikarin şerê Kurda bikin. Yani eger Kurdên Rojava karibin wan behaneyan yek bi yek ji destên Tirkan derxînin wê gelekî aloz bibe ji Tirkan re ku vê yekê ajendeya xwe ya dijî Kurdan bidomînin.
وەک من گوت قۆناغا بێ قۆناغەکە هەستیارش بەردو سەدەمان قۆناغەکە بەگو هێز لە سووریە دەست پێ دکە ئەم نزانە پشتی مەهەکەی 6 مەهێدنن ساڵەکەیە و ڕێڤەبەریەکە نو لە واشنگتۆن تێهۆلێ دوێ کورد بە هەموو هێزا خۆ یا سیاسی هەڤالبەندێن ئەمریکارە حتا هەگەر ترامپ گۆهداریە کوردان بە ئاوایەکی دیرێکت نەکە کارن خۆ بگهینن ئەو کەسێن کۆ ترامپ گۆهداریا وان دکە کینە ئەو کەس ئیسرائیل جژێک ئالی ئیمارات ئالێکیتن و عربستانە سعودی و مصر درێزا سیاندا ئەگەر کورد کاربن وان ئالیان قانع بکن وان ڕازی بکن کۆ بڕاستی هەبوونە ئەمریکی لە سووریە دەبە حتا ئەگەر نەبێت بە ئاوایەکی دیرێکت بژی هەبوونە ئەمریکی پاراستنا پرۆژەیە کوردان لە دەڤێت کە پرۆژەیە کوردان بچ شکلی بە ڕێڤەبەریا خۆسەری یا حالی حاضر بە و ئەم تاف دەزانن ئەف بڤیشکلی نامینە ڕاستی ئەوە کۆ ڕێڤەبەریا خۆسەر ڕێڤەبەریەکە دیفاکتۆ بوو نە بە هەلبژارتنان نە بە حکومێ دیفاکتۆ هاتبوو سەر دەسەڵاتی ئەم دەزانن کۆ ئەڤ وەرەگو هەرتن لێژبەر ji bo ku ev destkeftên li Rojavayê Kurdistanê di nav 10 salên dawî de hatine bi destxistin ji bo ku bimînin werin parastin divê Kurd zan lîska herêmî û navnetewî fêm bikin ez bawer dikim Kurdan heta radeyekî ev yek fêm kirine lê heta kîjan radeyê viyana siyasî li cem aliyên partiyên siyasî li Rojava heye ku cudahiyên xwe yên siyasî beynin aliyekî û li ser armanca mestir armanca gelekî armanca gel û millet bifikirin ewaya cihê pirsêye ji ber ku heta eger merov berê xwe bide mêjûya siyasî ya partiyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê bi giştî tevgera siyasî li Rojava cudahiyên wan ne cudahiyên îdeolojî ne di gelek cihad digihên hev nêzîkî hevin bêtir jê ku cudahî di navbera wan de hebe cudahiyên wan cudahiyên bêtir jê şexsî ne di navbera serkirdeyên van partiyan de ji aliyekî de û di navbera herêm yanî em bêjin herêmên Kurdistanî bi taybet li Başûr û li Bakur ku partiyên li Başûr û li Bakur rolek di dabeşkirina em bêjin jîngeha siyasî li Rojava de lîstine lê niha rewşeke nû hatiye holê niha Kurdên Rojava jî xwedî hêz û deselatin dikarin vêyekê di berjewendiya gelê xwe de bikar bînin ji ber ku bidît namin tiştê ku niha neyê bi destxistin divê qonaxa hestiyar de belkî heta 100 salê din jî neyên bi destxistin ez elvêdekê bi dawî bikim ji ber ku ez karim her behsa gelek mijaran bikim lê ez bawer dikim ev xalê serekî bû ku niha nîqaş li Rojava û derveyê Rojava sertêkirin careke din ez spasiya Înstitûya Çar ji bo vê derfetê dikim.